he thon thu lungchia thak tak le laina tom tak kumsum ni pakhat mi sister abhaya tha dan chung chang karon tar lang dona kumsang khazakwa sumkwa pahnia thil thleng dei to kha ani a kumsum ni pariat nu December sang thi somnia chau chin felani ta ani he thon thu hi kumsang khazakwa sumkwa pahni khan Kottayam Kerala anjana he khwa hi Christian tamna le mun thlamwanam tak mai ni a St Pius ex convent po he huna hian omani sister abhaya hi college zirlai ani a march ni somni pasari sang khazakwa sumkwa pahni khan exam masan torani awang in jing ma taka le khazir torin athawa jing darli bel khan tuin torin mo mai phi torin mo chauka lamapana atuk jinga chuan sister abhaya chu abauti shiatani a chauka chuan tuichin in hongsa tui buale phekhok sleeper pakhat an hmua a phekhok le lam chu tui khur bula hmu ani a anu dewa arwang chu tui khur chunga chuan an hmuta ani police officer VV Austin alo thlenga autopsy an ti hnuwa alua hliam om ti hmuni a ma se mani in that suicide angin an tar langa midam takin he hian oirawa twal thana le thup tumna a omni in an ringani Jamon Puten Purakala Shwai Committee te malakna in he khesi CBI kota hlanani a CBI officer Vernice P Thomas Swan he twal thana hi mani in thatia puang turin norna adon thu soin na aban san hial ani kumsang khazakwa sumkwa pakwa chuan doctor tile thlatu te hmudan thar changin twal thana nge ani ti fin pianita a kumsang ni pasaria thuruk makta kalo lang chwaka rugru pakhat adaka raju chuan St Pius convent a thil ruturin alu thule chumuna Father Thomas Couture Father Jules Podrikail le sister Safel de amu thu asya police ten rajo hi thlem le soisama se thudika thubdu tlatlo CBI John Father Couture le sister Safi te chu anrin helber nita a narco test antina CD de chu ti danglam nima se anwa a video dik tak chu tlang zaranita a chu video a chuan merch ni somni pasari jing darlia sister abhaya chauka alu khan Father Couture Father Jules le sister Safi te mipat mei chian na lama chilai abahua sister Safi chuan sheipuin abhaya chu alua alo bathua ti chuan thupna ti khura an paita ani kumsang ni somni khan Kerala High Court chuan Father Thomas Couture le sister Safi chu dam chung lungin tang torin ashimta a kumsam ni pariat nuwa rugru pakhat thudik soibangin India twal thana chhuirei ber pol chu chin felanita ani